Kuna watu wanaotafutwa na Mungu hapa duniani, na mwanadamu au wanadamu, kuna vitu wanapaswa kuvitafuta kwa Mungu. Mfano, Mungu anapohitaji aabudiwe, atawatafuta mwenyewe wanaoabudu katika roho na kweli. Kitabu cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 23 anasema, saa inakuja na sasa ipo, waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Kwa hiyo eneo mojawapo ambalo Mungu anatafuta watu duniani, Mungu anatafuta watakao muabudu. Hatafuti tu kila anayeabudu, hatafuti tu kila anayefanya ibada, anatafuta atakaye mwabudu au anayemwabudu. Mungu anamtafuta. Popote pale alipo mtu anayemwabudu Mungu katika roho na kweli, Mungu anamtafuta mtu huyo. Kwa hiyo Mungu hatafuti tu ili mradi mtu anaabudu. Mungu anatafuta wanaoabudu katika utaratibu ule ambao yeye ameweka, wa kuabudu katika roho na kweli. Huyo ni mtu wa kwanza anayetafutwa na Mungu. Kama wewe unaabudu katika roho na kweli, Mungu anakutafuta. Mtu wa pili tunampata katika kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 10. Maandiko yanasema, mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Huyu ni mtu wa pili ambaye Mungu anamtafuta hapa duniani. Anasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho Mungu anatafuta, hawezi kutulia, anatafuta kilichopotea. Maandiko mengine anasema kondoo aliyepotea, na anasema yuko tayari kuacha kondoo 99 amtafute kondoo mmoja aliyepotea. Kwa hiyo mtu wa pili ambaye anatafutwa na Mungu hapa duniani ni kondoo aliyepotea. Ulikuwa ni mchungaji ukaacha, wewe ni kondoo aliyepotea. Ulikuwa ni mwimbaji ukaacha, wewe ni kondoo aliyepotea. Ulikuwa mtoaji mzuri ukaacha, wewe ni kondoo aliyepotea. Ulikuwa na biashara nzuri ikaharibika, hiyo ni kondoo iliyopotea. Ulikuwa na kazi serikalini ukaacha kazi, aizo ukafukuzwa kazi, hiyo ni kondoo iliyopotea. Vitu vya namna hiyo Mungu anavitafuta duniani. Unaweza ukawa ulikuwa ni mfanyabiashara na ulikuwa na biashara nzuri, kwa bahati mbaya au bahati nzuri labda ukaipoteza hiyo biashara au hiyo kazi. Wewe unaweza ukafikiri kwamba haina shida, kwamba nilikuwa na duka, nilikuwa na ofisi fulani, lakini ishafungwa kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Nataka nikwambie, Mungu aliyekuruhusu ufungue ofisi hiyo, ufungue duka hilo, akakupa nafasi hiyo, akakubariki kwa nafasi hiyo, haijalishi ofisi hiyo ilipotea, haijalishi duka hilo lilipotea, bado Mungu analitafuta hilo duka. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yoeli anasema, yaliyoliwa na nzige, yaliyoliwa na palale, yaliyoliwa na madumadu, yaliyoliwa na panzi, anasema anarejesha miaka hiyo. Kwa nini? Chochote kile ambacho Mungu aliruhusu kumbariki mtu wake, kuwabariki wanadamu, hata kama kikapotea, hata kama kikaharibika, kikawa katika namna yoyote ile, Mungu anatafuta. Ofisi yako uliyopoteza, Mungu anaitafuta. Duka lako ulilopoteza, Mungu analitafuta. Utumishi wako uliopoteza, Mungu anautafuta. Karama uliokuwa nayo ikapotea, Mungu anaitafuta. Anasema yeye alimwachilia mwana wa Adamu, anatafuta kila kilichopotea. Mungu anatafuta kondoo au kila kilichopotea. Uwe tayari kurejeshewa kilicholiwa na madumadu, kilicholiwa na palale, kilicholiwa na nzige, kilicholiwa na chochote. Mungu anasema anakurejeshea. Kwa hiyo hivi vitu viwili Mungu anavitafuta. Moja, anatafuta watakao mwabudu. Huu ni mkakati. Injili inapohubiriwa, haihubiriwi tu watu watubu dhambi waende mbinguni. Ana mkakati Mungu kutafuta watakao mwabudu. Nisikilize mtu wa Mungu. Yamkini wewe ni miongoni mwa watu unayemwabudu Mungu au utakayemwabudu Mungu. Mungu anakutafuta. Mungu anakuhitaji. Mungu anakutafuta. Mungu anakutafuta. Mungu anakutafuta. Na kila kilichopotea, Mungu anasema yuko tayari kukirejesha. Lakini pia kuna vitu wanadamu tunapaswa kuvitafuta kwa Mungu.
Kama Mungu kuna vitu anavitafuta kwa wanadamu, anavitafuta hapa duniani, hata sisi wanadamu kuna vitu tunapaswa kuvitafuta kwa Mungu. Jambo la kwanza, tunapaswa kumtafuta Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Mwanadamu yeyote unatakiwa uishi katika kumtafuta Mungu. Usije ukasahau maisha yako yote, hakikisha unamtafuta Mungu. Jambo la pili, mwanadamu na wanadamu tunahitaji kulifanya mbele za Mungu au katika ufalme wa Mungu ni kutafuta ufalme wa mbinguni na haki yake kwanza kabla ya vyote. Ufalme wa mbinguni upo, lakini hautapatikana kwa sababu upo, utapatikana kwa sababu umeutafuta. Mungu yupo, hautampata usipomtafuta. Daudi anamwambia Sulemani, anasema, Sulemani mwanangu, mtafute Mungu wa baba yako, mjue Mungu wa baba yako. Anasema usipomtafuta yeye atakutupa milele. Mungu yupo, lakini hautamuona bila kumtafuta. Ufalme wa mbinguni upo na wenye nguvu wanauteka, na watu watauingia mji mtakatifu, wataishi maisha ya milele, lakini ni lazima uchukue hatua kutafuta ufalme wa mbinguni katika maisha yako. Tafuta ufalme wa mbinguni. Hiyo ni nafasi Mungu ametuachia sisi wanadamu, tutafute kwa Mungu. Vyote vipo, lakini tunavipata tunapochukua hatua ya kuvitafuta. Mtu wa Mungu, utafute ufalme wa mbinguni. Kama watu wanavyotafuta magari, watu wanavyotafuta heshima, watu wanavyotafuta elimu, watu wanavyotafuta mambo mazuri, watu wanavyotafuta chochote kile, watu wanabidii kutafuta vitu mbalimbali, waishi vizuri, wanatafuta wafanikiwe. Usisahau mwanadamu, Mungu yupo, ufalme wa mbinguni upo, lakini usipomtafuta Mungu, Biblia inasema yeye anakuacha milele. Kama vile yeye akihitaji kuabudiwa anatafuta watakao mwabudu, ni lazima na wewe ukihitaji ufalme wa mbinguni utafute huo ufalme wa mbinguni. Lazima utafute ufalme wa mbinguni. Usipoutafuta hutaupata. Upo, lakini ni lazima. Kuna vitu tunapaswa kuvitafuta kwa Mungu. Yako mambo mengi tunapaswa kuyatafuta kwa Mungu, lakini leo nikwambie haya mawili: moja, kumtafuta Mungu; mbili, ufalme wa mbinguni.